À Goma, la police congolaise a dispersé une manifestation contre la présence des forces armées. Nguhaye ikaze wo ukomeje gukurikira ibiganiro bya Kaida TV. Nizere ko uri kugenda ugubwa neza na gahunda tugutegurira. Ugiye kukugezaho aya makuru ndi Mugisha Remy. Rero ndakubwira ko nyuma yo kwikanga bamaneko b'u Rwanda, ibiganiro byahuzaga leta ya Kongo n'inyeshyamba byasubitswe ikitaraganya. Ibiganiro biri kubera i Nairobi byahuzaga imitwe yitwaje intwaro muri Kongo ndetse n'iyi leta ya Kongo nyine byasubitswe ikitaraganya nyuma yo kwikanga ko bamaneko b'u Rwanda nabo baba bahasesekaye muri iki cyumba kiri kuberamo ibi biganiro. Muri ibi biganiro bihurije hamwe imitwe yitwaje intwaro ikorera mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru rero ndetse n'iy'amajyepfo, Ituri, Maniema ndetse na Tanganyika, ariko M23 ntigeze itumirwamo nubwo ari wo mutwe uteye ubwoba cyane Kongo. Muri iki cyumba cy'ibiganiro rero hari hahuriyemo abantu bagera kuri 350 barimo abagera kuri 50 bahagarariye iyo mitwe. Amakuru avuga ko bijya gucika byaje kugaragara ko mu bitabiriye ibiganiro harimo abantu badafite inshingano zizwi cyangwa icyo bahagarariye kigaragara babonye ibyangombwa bibemerera kwinjira mu mushyikirano. Ubuyobozi bwa Kongo bwavuze ko amalisiti y'abantu bagombaga kwitabira ibiganiro n'inzego bahagarariye, haba perezidansi ubwayo, imitwe yitwaje intwaro n'abayobozi batandukanye barimo ab'imiryango itari ya leta, yakozwe ndetse akagenzurwa mbere y'ibiganiro. Nyamara ngo abantu batazwi bijyanye i Nairobi mu buryo butamenyekanye. Byabaye ngombwa rero ko habaho guhagarika imirimo, ubwo n'ibi biganiro nyine kitaraganya, kugira ngo hagenzurwe amalisiti n'icyo buri wese ahagarariye. Urujijo rwabaye rwinshi ku itsinda rya leta ya Kinshasa ryagiraga amakenga ku myitwarire n'ibikorwa by'itsinda ryafashaga mu bijyanye no gusemura. Uburyo rero bwo gusemura bwifashishwa cyane nk'umuhuza muri ibi bibazo. Uhuru Kenyatta avuga Icyongereza n'Igiswahili, mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoresha Igifaransa n'Igiswahili bivanze n'Iringara. Mu igenzura, Kinshasa ivuga ko yabonye ibikoresho bifitanye isano n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda kandi kitarebwa n'ibiganiro. Bakomeje bavuga ko ibyo bikoresho byifashishwaga mu gusemura byavuye mu Rwanda ndetse ko byoherezaga mu Rwanda ako kanya amajwi yose yahavugirwaga. Professeur Serge Chibangu uhagarariye leta ya Kinshasa yasabye ko ubu buryo bwakoreshwaga busenywa, ibyo bikoresho bigasimbuzwa ibindi biturutse Kinshasa. Havuzwe ko rero nyuma yo gukemura ibyo biganiro biza gusubukurwa kuri uyu wa gatanu. Amakuru yacu n'ubundi tuyakomereje muri Kongo kuri demokarasi yaza gafata amasomo iwacu. Aya ni amagambo ya Muyaya asubiza ibyavuzwe na Perezida Kagame. Umuvugizi wa leta ya Kongo yavuze ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda nta bubasha afite bwo kugira icyo avuga ku matora ya Kongo kandi ko yakwigira kuri Kongo demokarasi. Uyu muvugizi wa leta ya Kongo rero Patrick Muyaya ibi yabivuze asubiza ibyo Kagame yavuze ku wa gatatu, aho yavugaga ko Tshisekedi ntiyatsinze amatora ya mbere kandi arimo gushaka ubundi buryo amatora akurikiyeho yasubikwa. Muyaya rero ashinja u Rwanda kugira uruhare mu birimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kane i Kinshasa, Muyaya yavuze ko mbere yo kuvuga ku matora ya Kongo, Kagame yari kubanza kureba ku burenganzira n'ubwisanzure bw'abaturage we yemeza ko bitaba mu Rwanda. Yanenze kuba Kagame yarakoresheje referandumu yo guhindura itegeko nshinga bigatorwa kuri 99 aho bemeje igisa na perezida w'ubuzima bwose, kuko yishyiriyeho uburyo bwo kuguma ku butegetsi kugeza muri 2034. Muyaya yagize ati byaba byiza mbere na mbere ko areba iwe
niba abaturage babe bafite uburenganzira bwo kuvuga, niba bisanzuye kwigaragambya, niba ashobora kwihanganira abatavuga rumwe n'igitekerezo cye rukumbi. Yongeraho ati ndibaza ko ku bijyanye na demokarasi ku isi ni uwa nyuma ku rutonde, birazwi. Mu magambo ye Moya yashinze perezida w'u Rwanda gufasha M23 yita umutwe w'abasirikare be. Yamushinje kandi ko agamije guhungabanya Tshisekedi mu bya politike. Ati ntabwo ari uguhungabanya Kongo mu by'umutekano gusa, ahubwo ni no kwivanga mu matora ataha. Yongeraho ati nibaza ko ku bijyanye na demokarasi n'ubundi yafata isomo iwacu, byatuma arushaho kurangwa na demokarasi no kureka abanyarwanda bakisanzura. Umwuka mubi wa politike urakomeje hagati ya Kigali na Kinshasa mu gihe umutwe wa M23 ukomeje kurwana n'ingabo za leta mu bice bya Rucuru, aho bigaruriye ahantu hanini. Leta ya Kinshasa ishinjiye Kigali gufasha uwo mutwe, ibyo Perezida Kagame yahakanye mu ijambo rye kuwa gatatu, avuga ko uwo mutwe ugizwe n'abanyekongo kandi ko ikibazo ari icya Kongo. Umuhati uri gushyirwa mu gukemura iki kibazo hamwe na perezida wa Angola ndetse n'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba kugeza ubu nta musaruro uratanga. Abayobozi bari muri iyi mishyikirano bavuga ko mu gihe gukemura iki kibazo mu buryo bwa politike byananirana, hazakoreshwa ingufu, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje koroherezwa n'ingabo z'akarere zifite inshingano yo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Aba bayobozi bavuze ko mu gihe iki kibazo kitari gukemuka mu buryo bwa politike, hazakoreshwa ingufu mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje koherezwa ingabo z'akarere zifite inshingano zo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Mu yandi makuru nuko Perezida Ruto yirukanye abakomiseri ba IEBC bamaganye intsinzi ye. Perezida wa Kenya William Ruto yahagaritse ku mirimo abakomiseri 4 b'amatora bitandukanyije n'intsinzi ye mu itora ryo mu kwezi kwa munani, ashyiraho itsinda ryo gukora iperereza ryo kureba niba bakurwaho. Perezidansi y'iki gihugu niyo yatangaje ihagarikwa ry'aba bakomiseri ku munsi washize rero wa gatanu. Ibi rero byatangije urundi rugamba hagati ya guverinoma ndetse n'abatavuga rumwe nayo. Bibaye nyuma y'uko inama nkuru y'igihugu isabye Ruto gushyiraho urukiko rwo kuburanisha aba bakomiseri. Ibi bibaye nyuma y'uko inama nkuru y'igihugu isabye Ruto gushyiraho urukiko rwo kuburanisha aba bakomiseri 4 barimo Juliana Chelela, Justus Nyangaya, Irene Masit ndetse na Francis Wandel. Raila Odinga ufite uburambe muri politike akaba umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi, byavuzeho gato ngo atsinde muri ayo matora, yamagaye igikorwa cya Ruto kuri abo bakomiseri. Yagize ati guverinoma ya Ruto yari yaratangiye gushakisha uburyo bwo gukuraho abo 4 bashyize imbere ubutabera. Odinga yabivuze kuri uyu wa gatanu kandi ashinja Ruto kugerageza kugenzura itora ritaha arenze ku byo yijeje abanyakenya. Raila Odinga yakomeje agira ati barashaka gushyiraho abakomiseri babo kugira ngo bazagire uburiganya muri 2027. Yarahiye ko azakoresha inama akabaza abanyakenya icyakorwa kuri iki kibazo. Ibiro bya Perezida Ruto ntibyahise bisubiza ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ubwo byasabwaga kugira icyo bivuga ku birego bya Odinga. Ndagushimiye ko wakomeje kubana nanjye. Nge ndi Mugisha Remy. Ukomeze ukurikira ibiganiro bya Kaida TV, gusa ntugende udakoze like, subscribe, share ndetse na comment kuri iyi channel kugira ngo ujye ubona amakuru yacu ku gihe. Thank you.